isab na binayaon tanso po si wakto rin na magpanubay. Ito balpo ingo kadasaan. Mayroon na rubayin din kan dahil sa Abu Awas Mujahid, فليتفضل سيادته مشكورا. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mahuli mga palanggungan ha agama Islam, malaguin pagsarang sukursin kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin masi-masi kita niyo halawang sin ni'mat niya. Amunin sa lago-lago ni'mat. Amunin ni'mat sin kabuhi. Samta amuin halawang sin pag-agama. Hasabiat to mga palanggungan ha agama Islam, kaingatan sin kita niyo wayroon ding ha mga amuin hikapagpahugot na to atawakan ikapagpataod sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala katutan niyo ini malingkan ding ha amuin pagsyukur kaniya samta amuin gamiton siya paamuin kakahinang atawakan amuin para kala kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So, alhamdulillah, rin isab kita niyo nakapagbay mata. Hakar na yan tabian. Magpatumtum, maparihalan sin pag-agama sin kita niyo. Sarta amuin, baya sin kita niyo hambok-pahambok, umapas, atau kan nagmamaksud, makadauhat sin rida iban sin ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asabiat to mga palanggungan ha agama Islam, masi-masi pa kita niyo haamuin mawdo sin kita niyo bang beri ini nambok Muslim kumaon iban beri nambok Muslim uminom hasupaya in siya tumbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala hapagkaon niya iban sin pag-inom niya sarta biyan amuin pangadjian na to bang uno namayan in mga adab in mga pangadatan amuin tao kumaon iban sin uminom asupaya siya tumbasan sin Allah ta'ala. So alhamdulillah nakakawa na kita niyo mga pilagi ni siyon ding ha mga adab ha mga lika na to limabay. So insyaallah harum ini supatan sin kita niyo biyaon ikalima dengan mga pangadatan sin tao kumaon iwan sin uminom amo nalaong niya at tasmiyatu fi ibtida'il akli wasyurbi wa hamdallahi ta'ala ba'dahuma. Amo nalaong niya in paglapal sin bismillah hapanagnaan sin pagkaon atau kan panagnaan sin pagsungit iban sin pag-inom. Iban sin pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala apabila kau natalos na kumaon atau kan naubos uminom. So inyari mga palanggungan ha agama Islam, minas sunnati ay yusammiyal aqilu wa syaribu qabla ta'amihi wa syarabihi. So bimaana din ha mga sunnat simpangho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin magbismillah in tao kumaon iban sin tao minum haunahan di pa siya makasungit iban sin amuin makainom ito unahan niya sin pagbismillah sarta iban sin pagsyukur niya pa Allah subhanahu wa ta'ala apabila siya matalos na kumaon iban sin uminom. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah
والتسمية في أول الطعام والشراب وحمد الله في آخره تأثير عجيب في نفعه واستمرائه. Yani Ibnul Qayyim rahimahullah, aming pagbismillah ta, panagnaan sin pagkaon ta iban sin pag-inom ito, iban sin pagsyukur ta pa Allah Ta'ala hapuas sin kumaon kita iban uminom, malaggo long nin resulta karayawan long niya. Iban makainu-inu long nin karayawan niya. Amuin apabila intaw na hinang neto. Iban sin, amuin hikaig sin mga kangian. Hawak to niya kumaon, iban sin puas niya kumaon. Apabila siya nakapagbismillah, iban sin nakapagsyukur pa Allah Ta'ala. Siya po sabi Imam Ahmad rahimallah, "Idza jumi'at ta'amu arba'an, faqad kamula." Iyan Imam Ahmad rahimahullah, apabila long niya nahambuk, hapagkaunin upat ginis, apabila nahambuk, hapagkaunin upat ginis, tantulong niya sukupin pagkaon ito. Kompleto. Marayaw. Iban sin mabarakatin pagkaon ito. Muna-muna din ang mga upat ito, amunain nakapagbismillah siya. Aunahan sin pagkaon niya, nagbismillah siya. Sarta pag-ubos niya kimaon, nagsyukur siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikatuho, amuin, nagsawsaw sila in kumaon. Di mana nagsaw? Nagdura-dura ganin kumaon ng kapamilya. In mga magbagay, magtaiban, nagdura sila yan kumaon. In hikaupat, amon in pagkaon nila yon ding hakakaon sin halal. Atawakan amuin, arta piyamiha pagkaon yon ding ha, arta halal. So bangyat to nagpuon in upat ito. Pagkaon sin tao, tanto na in tao kumaon ito na kadawhat sin barakat na pagkaon niya. Iban sin, ambuk na siya ding ha mga nakaagad. Haamuin, kabayaan sin paghu na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atiranan sin pagkaon. Wa fa'idatut tasmiyah qabla ta'am, may takita niyo dia aksin syara. Magbismillah, haunahan sindi pa kita niyo makasungit. Sabab muna impaid da ni karayan niya. Sababan mapupuin syaitan. Di siya biyan amuin makalamod hapagkaon sin kita niyo. Iban sin pag-inom sin kita niyo, di siya biyan makalamot, iban di siya makahinang uning kabayaan niya biyan na pagkaon na to. Apabila kaya tagnaan na pagbismillah. Tanda niya, nasabot hadis din kan Hudhaifa radiyallahu anhu qal, kunna idha hadarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam naba aydina hatta yabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayada'a yadahu, wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman faja'at jariyatun ka'annaha tudfa'u fadahabat litada'a yadaha fit ta'ami fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiha. So in hadis ini medyo mahaba-haba siya. Nasabot ni Hudhaifa radiyallahu anhu, hambuk waktu long niya, amuin miagad kami atawakan, miagad kami para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kunna idha hadarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, inkaunan na mo yani Hudhaifa, bang kami long ni amin lumurok pagkaunan biyan iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di kami long niya tumagna. Di mana di tumagna kumaw asin pagkaon, sa hinggalong niya di tumagna in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin tagaran nila it Rasul sallallahu alaihi wasallam biyan in muna mamut sin pagkaon. Salta nasabot niya, hambok din mga waktulong niya, ang kamilong niya kiyat Tuhan. Din mga amuin pagkaon, bimaana imbitahan sila, pagkaat jariyatun, din doon pagkaon nila yaon sa abon nila na kimakaon, tagha na sa jaon di matong bata-bata.
In bata-bata yun, kaya jagahan nila, sa kaula-ula amin niya, umapas siya matuha pagkaon ito. Supaya biyan amin kumawa, at tawakan mamut, di nga mga pagkaon amin hiharap nila. Pagkat to sin bata-bata, kiamputan siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kiamputan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biyan in lima niya. Tumma ja'a Arabiyun, pagpuas ito ang may sabdimatong Arabi. Mana yung mga Arabi niya, may mga tao hagimba. At tawakan mga tao biyan amin, bukit. Kaannama yudfa'u pa kada biyadihi. Inhinang sinarabi yaun kaya jagahanin da Huzaifa biaray sab sinhinang sin bata-bata ito. So, paakada biyadihi kaya waray sab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biyan in lima sin Arabi ito. Serta na mistara na in Rasul sallallahu alaihi wasallam sabon na laong ni in syaitan piara niya in bata-bata yaon iban sina Arabi yaon harap mat tuhamin pagkaon yaon supaya katagnaan nila hadi biyan kaunahan sin pagbismillah supaya biyan amuin kasauhan sin syaitan. Amo ito in maksud diak sin syaitan atau akan kiwanan sin syaitan. In bata-bata ito iban sina Arabi ini, amin unahan nila yung pagkaon niya tuputan, amin di siya katagna na pagbismillah, hasabiat tumahinang open in pagkaon niya na syaitan, kapag bayaan niya iban sin kapag lumuan niya yung pagkaon. So sabiat tuhangkan na lang niya, kiamputan siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, at tawakan piagangan sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo ito yung maksud, may ta sila, piagangan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'akaltu biyadihi, walladhi nafsi biyadihi, inna yadahu fi yadi ma yadaha. So sabi ito, haamuin, Rasul sallallahu alaihi wasallam, hapagpaagang niyaon, sababan niyang tabian, way nakasud, atawakan, way makapagbaya, in syaitan biyan mga kakaon biyan hiharap nila. Sabab, amuin, yunahan na si Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban yan tabian amuin, tiyagnaan na si Rasul sallallahu alaihi wasallam yung kakaon nila. Inwajhu syahid dito mga palanggungan na agama Islam, apabila biyan sung kita nyo kumaon, magsaw-saw biyan, iban isyo na biyan, ayaw na to kailuin mga kita nyo mga kainaan, ayaw na to pasaran biyan yung mga bata-bata amuin, unahan nila yung pagkaon sa wabaon, waktu di sila makatungtum sing pagbismillah. Sabab yung pagkaon na pabila yaon kaya tagnan, hawairon kaya bismillahan, natantuin pagkaon yaon, kasauhan na sin syaitan. Malawa na biyan insir, malawa na biyan amin tampan, sin syaitan amin sumaw, ha mga kakaon na to apabila kaya tagnan na siya, hawairon kaya bismillahan. Yari din ha mga pangadatan, supaya in pagkaon na to mabarakat siya, iban pagkaon na to safe siya, mahinang biyan amuin, maraing pagkaunin haamuin hikakusog, sinbaran na to hapag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Asabi ito niya, walat do tasmiya, biyari ning paglapal ha, amuin tasmiya hapag bismillah. Amuin magiyan long nin tao kumaon bismillah. Bismillah. Sabab hadis din kan Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhuma, qala kuntu gulaman fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi suhfati faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gulam samillah wa qul bi yaminika wa qul mimma yalika fama zirtu zalika ti'mati ba'd. Yanhi Umar ibn Abi Salamah, inakulong niya doon, nakulong niya nakabutang para sa sallallahu alaihi wasallam. So bang nalaw niya magkaon, in lima kulong niya putkat tumari. Kay ngatan nato na yung bata-bata biyan, umapas matupahan sipak, apason, in mga pagkaon kabayaan. So doon man, yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya kaulong niya bata-bata long niya, pag bismillah kaw. Pag bismillah kaw.
Iban kaon kaulong ni iban sumungit kaulong ni iban sinto mo. Iban kaon kaupot kaulong ni amin mga pagkaon harig mo rin doon ang mga harig mo. So yan, Omar bin Abi Salama ini, pagpuas lang ni sinwasiyat si Rasul sallallahu alaihi wasallam kakweto, amo neto lang ni kakahinang ko pagpuas yat to sambil. Amuin, kuno bang iban kuno bian, amo neto yung kakahinang niya. Waqtar Nawawi fi adkarihi anna al-afdal, yan Imam Nawawi rahimahullah, in labilong niya marayaw, amuin talusun lang niya. Kita biyan sumungit magyan kita bismillahirrahmanirrahim. Sumagaw abang siya lang niya maglapal sa jasin bismillah, na marahinet tulong niya, iban na hinang niya nin sunnat. Sumagawa, siyang baghi Ibnu Hajar rahimahullah, in pananaw atau akan panay mahi Imam Nawawi ini, akan Ibnu Hajar rahimahullah, wala lang niya kaingatan kulong niya, labi marayaw kanya amin sugpatan mo pa. Marahay na sadya lang niya amin paglapasin bismillah. So, amo tulong ni mga nusus, in mga adilla mataod. Haunin hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in paglapal niya ha bismillah, in pagtagna niya. Malingkan ha pagbasta sin Quran, amo ito yung pagtalusun niya sin bismillahirrahmanirrahim. Sumagawa para kala sin hinang niya biyan, uno bang uno, sabab insiya bang aon hinang niya, tagnaan ni ban sin bismillah. Agad na rin dito biyan hin pagkaon, apabila siya sung kumaon, amuin, magbismillah siya. Apaglapal sin bismillah, yaon biyan na sin mga hadis na dingog na to kaina, ya gulam sammillah. Demikian din di raisab hadis din kan, Amru ibn Abi Salama, amunin hadis kain ito, Amru ibn Abi Salama, magmaap bukun hi Omar, Amru ibn Abi Salama, laung na ya gulam, ida akal tapakul, bismillah. Ikalong niya bata-bata, apabila kalong niya kumaon, maglapal kalong niya sin bismillah. So, dan di hadis ini matampawin niya tialus, sin bismillahirrahmanirrahim. Amuin tiyub-tub niya sa jaha kalimasin, bismillah. Iban kaon kalong na iban sinto mo, iban pamut kaw yan tabian ha amoy mga harig mo biyan. Di mana ayaw nakabiyan amuin umapas mato ha mga malayo pagkaon kay mo ito. Amuin doon sa jabiyan. So biyan apabila lang niya kalupahan sinambuk muslimin pag bismillah, hapag panagnaan sin pagkaon niya, unin pato tinangon niya. Dan sinabi sallallahu alaihi wasallam, Ida akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala. Fa in nasiya yadhkur ismallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila lang niya kumaunin hambuk din kaniulong niya na pagbismillah kamo. Nagtaw pa malaw niya kilupahan niya yung pagbismillah, ang pabiyan katumtuman hasa ko na biyan kimakaon, nakasupa na, nakasungit na, nakainom na, nauning patot hinangon lang niya, amuin, basahan niyo, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Amuin ito basahon ta, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Amuin ni, bangsa upama amuin nakakaon na kita ang pakyatumtuman ta. Ha? So amuin ito, tagnaan ko hangan sin Allah Ta'ala, panagnaan iban sin katapusan. Demikian, hatungod isab sin pagsyukur pa Allah Ta'ala, puwasta kumaon, iwan puwasta uminom, inyari malagbuin kalabihan niya pahambok muslim. Pahambok mu'min, apabila mahinang niya. Sa na riwayat din kanana si bin Malik radiyallahu anhu qal, radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha aw yashrabu ash-sharbata fayahmaduhu 'alayha. Bita si Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabon na lang ni Allah subhanahu wa ta'ala, umulong magrida na lang niya pahambok ipon, amoy nakakaon siya sin pagkaon sarta nagsupor siya pa Allah Ta'ala.
Iban nakainom siya tininuman sarta nagsyukur siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. So amo ito malaggo. Amoy nahinang mo na ben kaya suban na ka sarta kiridaan pa ko sin Allah ta'ala. Sa laggo-laggo na ito din nga mga amuin karayawan maput sinhambok Muslim. Hatungod sin pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala mataod mga kalimat. Ginis-ginisan biyaan. Aun waktu yarin nabasa sin Rasulullah. Aun waktu yarin nabasa niya. So mayroon sa ayat tuminsan haon rin ito mabasa ta. Dahil nga mga amin nabasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So dahil nga mga ito yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi kathiran tayyiban mubarakan fi. Mukaffi'i wala muaddi'i. Wala mustaghna anhu rabbana. Yari din nga mga lapasin pagsyukur sin Rasulullah bang siya mawus kumaon. Atau kan nga mga ito, alhamdulillahilladzi kafana wa arwana gaira mukaffi wala makfurin. So yari ini din nga mga biyas sa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iwan mataod pa rin din nga mga amuin dua pagbasahon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin amuin bang siya maubos kumaon. Bang siya maubos kumaon. Mataod din nga mga ito, alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwagahu wa ja'ala lahu makhraja. Din nga mga biyasa si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian mga din nga mga dua nasabot amin pagbasahon si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi at'amta Allahumma at'amta wa asqaita wa qanaita wa hadaita wa ahyaita falillahil hamdu ala ma a'taita. Yari iban mataod pa mga dua nasabot ha mga adkar siyabot bian hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod sin dua haamuin bang siya mawus kumaon. Sarta mararahi atau akan sukup na biyan sa pamawairon kaingatan tay mga mahaba ito alhamdulillah magsyukur ya Allah magsyukur ka mararahi na ito. So faida karayawan din nga mga amoy pagbismillah labi lang niya marayaw mabasta mo inhambok usambok ito abang mag-memorize kita biyan din nga mga doa biyan amoy pagsyukur pa Allah ta'ala puas kumaon. Basta tayo makahambok waktu nyari, usia ito hambok waktu nyari, wayron sa neto. Demikian, dengan mga bita, hadis din kan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man atamahu Allah ta'aman falyaqul, Allahumma barik lana fihi, warzuqna khairan minhu, wa man sakahu Allah labanan falyaqul, Allahumma barik lana fihi wazidna minhu fa inni la a'lamu ma yuzza min at-ta'ami wasyarabi illa al-laban. Yani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu hisusulong niya amuin mapakaon sin Allah subhanahu wa ta'ala hapakaon. Di mana rinjikian sin Allah ta'ala biyan hakakaon sarta kimaon na siya. Iban sin mangindua siya ya Allah papagbarakata kamo. Amuin rinjiki na mo yaon. Iban hinanga siya marayaw. Marayaw. Dumakay mo biyan hinang sin pag-ibadat. Iban sisiyo biyan amuin mapainom. Dengan mga dengan Allah Ta'ala rezeki dengan Allah Ta'ala hamun dengan mga gatas. Sarta manginduari sab siya. Hambuk ito dengan mga sarayaw-rayaw. Mga ipo siya biyan dungag. Sa pagpanginduan ito sa babang biyan may warakat. Yung pagkaon niya, iban sin mapakaon niya mga anak asawa niya. Iban mahinang ito ang hinikakusog nila biyan kapag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ini kaunom din nga mga at pangadatan pagkaon iban sin pag-inom al-aqlu wa syurbu bil yadil yumna wan nahi anis shimal. Amin kumaon kita iban sin uminom amin tu lima na tu ini. Hadis nasabot na to kain ito din kan Amru ibn Abi Salama ya gulam Samillah wa qul bi yaminika. Iban kaon kaulong iban sin lima mutu. Minta kita niyo diak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sumungit iban sin lima tu.
Sa kaon wakto na hinang bay ni mga pangadatan sin bangsa nato. Labi luwa amoy mga gumamit sin mga suro yaon. Amoy sungit biyaan lawatu na biyan yung pagsungit. Labi luwa amoy mga biyaan kumakaon nga restaurant biyaan on wakto biyaan kalupahan na. In pagsungit iban sin tuo. In kasungit biyaan mga lima na. Iban sin kumawa biyaan sin tubig lawat lima lawan na biyaan in kuwan. In pag-inom. So mga umat Islam, mga palangguhan na agama Islam, diakato si Rasul sallallahu alaihi wasallam sumungit iban sintu, kumaon iban sintu, uminom iban sintu. May kita niyo ito diak niya. Sabi ta si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis din kan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la ta'kulu bishimal, fa inna asy-syaitana ya'kulu bishimal. Ayari. Ibut-ibut dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayaw ka mo lang niya kumaon, ayaw ka mo sumungit, ayaw ka mo uminom, iban sinlawan niyo. Sabsabon na lang ni syaitan, kumaon siya iban sinlawan niya. Iban kita ni mga dugaing agama yaon. Kumaon sila iban sinlawan nila. Sin mga tumpukan sila sin mga atba sin syaitan. Nang kita Muslim, subay kita sumulang. Hanggang sin syaitan. Magat kita. Hapamando sin junjungan nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napapila ko biyan di makadapamando si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diak niya ka nagbismillah. Diak niya ka amuin. Kumaon. Amuin masuk kay mo biyan. Iban diak niya ka biyan sumungit iban sintu. Apabila siulang mo yung pangdaakan niya, tanto iniagad mo amuin. Kakainan sin syaitan. Waliyadan billah. Demikian hadis tingkat Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi, wa idza shariba falyashrabu bi yaminihi, fa inna asy-syaitana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi." Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu kumaun hambuk ling kaniyo, kaun kamu lang iban sintu niyo. Iban inom kamu iban sintu niyo. Sabon na lang ng syaitan, kumaun siya iban sin uminom siya iban sin lawan niya. So bangkaw kumaon, sumungit, iban uminom, iban sinlawa, natanto ikaw niya kat kawa kakahinang sin syaitan. Tabi ara kuman biyan, ha? Amin, aware ba kita niyo? Tabi lo ba amin maggamit sin mga suro o wakto kalupahan? Kalupahan biyan din sumungit, iban sinlawa. Atau akan mo ba kita ni biyan kalumian ni mga paglulunan sin tubig na to, bang gamiton na to kalumian siya. Mita sin hibugit na sin ibabubos kita niyo pumaon. Pwede na ni uminom po na to rin ni amin gamit na to. So yung kaiba ng biyan gamitan lang yung pag-inom. In baso. Pwede mang na magsang baso. So yung hinaon biyan lang yung pag-inom nila. Mita kita niyo biyan amin di magad. Nasunat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sinamoy timpiandakan niya. Kumaon iban sin uminom kita ni hatuo. Sabab in syaitan. Kumaon iban sin uminom halawa nila. Nabangkaw. Miyakad hapak inom iban sin pagkaon. Halawa yung gamiton mo na tanto ikaw nakaagad ka kakahinan sin syaitan. Kala Ibn Zawzi rahimahullah. Sabon na long niya biyan amuin. Biawon long na inlawa into ini. Gamiton na mga parakala. Atau kan piaon long in 5 na to lawa ini, gamito na mga parakal pagkamput sin mga malungmo. Di akita ni mamupu iban sin lawa. Di akita ni kumamput sin mga malungmo iban sin lawa. Demikian di akita ni biyan amuin huminang sin hinang marayaw, hatuo biyan hindi akpi usal kato. So amoy ito di makanjar yung paglamuron na to mga umat Islam. Sabab mismo ang mga pagput na to, bang na to ini maagad. Dengan mga amuin tumbasan kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk waktu, Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsaw iban hambuk dengan mga tao Madina. Kibaon siya gan iban sinlawan niya. Yang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanya kaon ko iban sin tumo. Yang sin tao yaon, di kulong niya kagawsan. Yang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang manaw nga di mo nakagawsan lang niya. Ulo ngayon ni kalangkay mo lang niya amin may takaw di sumungit iban sin tumo.
may talawin gamit mo maling ka na aming pagtakabur niya. Kaya hindo asya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindi niya na mausalin lima niyon ha. Pagsungit niya. Pagpuas ting hayat to, way na lang niya kaya sungit niya lang ng lima niya tulong ni sambil, nawapatin tawit. So magawa in tawit to ding mga jumlahan sin mga munafik. Ding mga jumlahan sin mga munafik. Puas ding pagkaon nila to, in lima niya to, way na lang niya bakas kiangkat niya yan pa, simod niya. So, yan ni Imam Nawawi, rahimahullah, way rum sa long na hipangindo amulong niya biyan intaw takabur. Intaw long niya madakang. Intaw dito may maabihan long niya haamuin ka sa punalan. Biar sinhinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang men long niya di mo na maangkatin ni mamu yun. So, sinkagausan ka namuting siya. So, may ito mga palanggungan hagang Islam, malingkan long niya bang awod doon, way rum sa niya. Amuin, kumaon kita iban sin lawata. So pamabian aun pali atau kan yan tabian aun udzur niya, mayroon saan niya. So magawa bang mayroon da udzur mga umat Islam, subay kita niyo mga hasunat iban sin pamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa hapagsulang nato mga sunnat niya, sa baban makaagad kita niyo kakahinang sin syaitan. So alhamdulillah murah-murahan aun kita niyo rito maput mga pangadjian maniutiyo dengan mga nasabot nato ito sarta amuin bang mayan kapagbugan na to in mga nasabot na to ito sabab paglagi sin kita niyo to adlaw-adlaw. Paglagi isundi kumaon kita niyo adlaw may naat mahapon doon katiluwa yung mga pag-inom ini abon-abon oras sa mga biyaw ni wasiat suway mataw din mainom ta nabang kababaya amuin mahinang ubat in mga pag-inom mo yaon tagnain siya iban sin bismillah. Iban sin amuin pagsyukur ko pa Allah Ta'ala. Iban usala in lima mo to. Kapag kaon mo iban sin pag-inom mo. Supaya siya amuin madawhat mo in mga maksud. Mga beta. O maktuwen lang niya mag-inom na ako matawad. Siya di lang niya beta lang niya mahinang ubat. In pag-inom matawad. Sa kurang sa baba-baba na lang nagpito baso in mainom mo. Sa beta lang niya ako mangi idadugaing na rin para saan ko. Iban di ko kada naman mahinang ubat. Sa baon waktu din mga paghinang mo. Uminom ko iban sin lawa. Atau kan uminom kau, di man kau minsan makapagbismillah, sarta naubos na kau uminom, di kau minsan makapagsyukur pa Allah Ta'ala. So, ang ito mga umat Islam, dahil kaya hikapito din ng mga pangadatan, sin pagkaon iban sin pag-inom, amuin kumaon kolong niya unin masuok doon kay mo. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis niya tulong niya, amuin baita niya kan Amru ibn Abi Salam ay tulong niya, wakul mimma yali. Iban ka, ang kolong niya, amin masuk doon kayo. So, di lang niya, sabab yung mga nakauna yato, in pagkaon kayo, na bukod na ba siya ginis-ginisan, ang buk timplara yung pagkaon, kubos na biyan, iban sin mga aun lamay-lamay niya biyan din mga amuin laham biyan at tawakan puno biyan din mga gatas, amureto. Bukod biya sin timpo tabi, kaon yan dugaing yan tabi in tula itom, dugaing prito, dugaing pianggang katambian, ginis-ginisan yung pagkaon. So yan sin, dahil hindi nasabot lang niya, bangsaw pala malong niya, amoy ginis-ginisan yung pagkaon, wayroon dahil sablong niya saan niya, amoy mapas kaw matupad sipak, ataw kan mga yung kaw. Sabab hambok waktu, yan hi Anas radiyallahu anhu, inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu. Fadhahabtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intaw yaw ni khayyat, yabit ni Rasul sallallahu alaihi wasallam hapagkaon hinang niya atau kan diuto niya. Yan ni Anas miya gada kulong niya matto para Rasul sallallahu alaihi wasallam kumaon. So yung pagkaon na mulong niya dengan mga kubus iban si mga syair. Iban aulong niya sabaw. Iban aulong niya amin laham piyatahayan biya. Laham piyatahayan. So in Rasul sallallahu alaihi wasallam yan hi Anas kaya kitaan kulong niya tatabba'u ad-dabba'u min hawalis al-qas'ati. Jagahan kulong ni Rasul sallallahu alaihi wasallam amin mabot siya mapas siya matupahan si paket to. Sabi na rin niya biyan amin mga sabaw biyan mapas siya rito ha mga amin laham piyatahayan ito. So, hindi yan si mga ulama,
Wayron lang niya taarod ni Iwan sin hadis din kan Amr bin Abi Salam ito, amin kaon kaulong ni harig niya. Amin harig mo. Pang mo kitaon, inito diak niya kumana harig niya. Sumagawa kay kita ni Anas, Inasu sallallahu alaihi wasallam mabot siya. Umapas siya to mga sipak ito. So yan sin mga ulama rin di, insambong long niya wayron pak complete sin hadis ini. Tatalong niya amuin. Then di pagkaon kan Amr bin Abi Salam ito yung pagkaon hambuk ginisda siya. And then dilong niya aun ginisan niya. So yan sin Ibnu Abdul Bar wayro long niya sa niya kumaon ka. Amin mapas ka matupan sipak bang sa pamaon dito ginisan han sipak. Duga haamin haray mo. Ato kan mangayo ka. Magpaabot ka biyan. Wayro nito sa niya. Imana in panglangan din di amin mamut ka biyan at tumari aon din nga mga tao tabi ako man biyan. Pagsauhan biyan magkaon biyan. Kawaan biyan. Putkuton biyan yung mga lamay biyan mas butawon haray niya. Mapas ni sa pansipak. Ay pimbiat to. Sa imbiat to kau amuin, wayron adab, wayron pangadatan. Minsan hinamon lang, buko nito lang. Sabab, pagkasimulang napangdakan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, inyagaran mo amin kakahinang si syaitan. Kakahinang si syaitan. Naampain kay ngatan na to, in syaitan ini, wayron na mga kakahinang niya malingkas na kagangian katan. So, amo ito, inikawalo din mga pangadatan, istihbabul aklu min hawali suhpati. Doon aalaha. Di nga mga kabayaan sinsyara, apabila kita ni Ben kumaon magsawsaw, illa bimarayaw inkaw anta muna amin kid-kid niya. Ayaw amin buslutan na muna inhatunga. Biasi masok pa mga dulang. Di makanjari amin, kawaon tayo inhatunga niya muna, ubusun inhatunga. Illa bimarayaw lang niya, amin kid-kid niya tuwing kawaon na tubian, sabab amin tinsunat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza akala ahadukum ta'aman fala ya'kulu min a'la suhfati walakin liya'kula min asfaliha fa innal barakata tanzilu min a'laha. Dan si Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila long niya kumaon ni nambuk ning kaniyo atau akan kumaon kamulong niya ayon ulong niya amin tagnan di hatunga niya. Sumagawa long niya kawaan niyo long niya di amin kid-kid niya tutagnaan niyo sambil mabot kang matupatunga sablong na in barakalaw niya. Nagtutubod siya lang niya din katungaan. Din tunga. Nagtutubod siya din agitong in barakasin pagkaon. So bang muna kiyaw abihan na di natumubod matubihan paamin ha mga hababaan nito. So intensyon natin na sallallahu alaihi wasallam tagnaan tabihan ni hababaan nakid-kid niya sibu-sibu biyan magsawsaw sarta in barakalong niya timutubod siya din tunga sambil mabot kamo pagi-itong ito. Demikian aun biyan amuin dumatong biyan, gumanti kay mo, kumaon di siya kalumuan. Magsaw pa mabiyan amo inway roon, amo inpiag, giyalawin na tunga niya, kimawakit-kid, hambuk ito din mga, amo inbiya, miyagad na pangadatan biyan na pagkaon. So amo ito inhikawalo, din mga sunnat, atau akan pangadatan, piyang daakan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatungod sin pagkaon. So insyaallah ang parindi mga hikasiyam ibansin ang pakaibanan kawan nato hasusungon waktu bismillah murah-murahan aun kita ni maput ding mga nasabot ito sarta pangayuan kamaapan kan ibang sa pamaon mga dituway memo ding mga nasabot apagpas sa ibansin habahasa sarta lawin Allah subhanahu wa ta'ala in pangayuan taampun demikian bang kita niyo amoy mahinang nato yung mga kaingatan na to, mapapalagpos na to. Sa ilmu ulong niya, bukon amin na memorize. In ilmu ulong niya, unuin, mapadagpos mo. Doon ko tumbasan sin Allah Ta'ala, bang muna siya mapadagpos. So, may ito murah-murahan, amuin, dahil mga kainaan, ayun na to, pasara di mga kaadakan na to, biyan, sila yung tumag na mga pagkaon, supaya biyan di kasauhan sin syaitan. Supaya na to tagnaan, bismillahan, hinduan na to yung mga kaanakan na to, tarbiyahon na to sila, supaya biyan magbarakat in mga pagkaon nila iban sin mga pag-inom nila hinduan nato kumaon sumungit uminom iban sin luto iban sin tinggalan nato yung pagkaon iban sin pag-inom lima nato lawa sarta bang main kita niyo biyan halam sin rida sin Allah Ta'ala iban kata na yung bangsa muslimin murah-murahan bang main tema sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in mga amal ibadat nato amuin malaggo masibi sarta amuin
mapaglagi na to, hapaguin na to adlaw gana-gana, sarta mamaid na ako kanyo. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.